Ishi phone pes mlale atauni gozulvani qawve kilo ding no phone pes panangulo svecha ye bai khavin khoingwani momoning no kola shimasikepu iperigilo phone pes panangulo svecha no panang no video rukza ke dolono khomu akakapna shimono ning ye ning no mlama sakipu mlalvecheni nakhoi ala khilongo no anatpeni kirang no phone lo video svecha no panong pelo tipo rugishi anatpechini ningu kumla puye mla levyani ikemu ithelo atani lo phone svecha kyuye panong kha ajilo kishvyani kya acha pinikyu eno pinikyu lo koshokzu shijekemi pes dyslexia bichini ike phuktom no khupela kyuye ate only Itimi akelono akotoshi ampekini khosha akelono adoku shofon lo video ko jwepekyu ye panong khokilive chanike epipiani eno MRI scan churke golokilo ye panong akho mo dyslexia mu akho kimhya kyushi itulani kushe ate only lo phone sitke book mokya timyu akhoye sajelo toku ampe pungzuno tubechini ena ko tushi punukela no hutusis ampekin dolo at only khoye pak takishi tucheni eno time aktesh kalungiye mlale panong no kyu ithulani ke no tie panong kholo neural pathway mlaphyani ke Itimi no shikalu ithili joki pes serve and return pichani kumsur kelo angano amshi thulono tipo kiche pie kelo azano angajono huye amshike epicheni angano amshi ithulubuzu kiche pia kyu pes serve piani and azano huye amshike epikochila kyu no return piani ishku vecho no itim holo phonological processing epikyu shikum tolucheni tia animga kala ithulkelo tie ku keno kimchilunikyu and tipo pes kyu pinikeno and kishi pinikeno ithilchikyu ipuhiye achu pienikyu rengno akhoto ikemu smartphone loye serve and return shiluchemo huktom no phupela kye ampekin khoshi apilono phone pes panonglo sivechkelo ate onni khoye acha ithi and pilunikilo mkhevya kyu phupelani panong no kutrono animga ithulono vetha kimchilu akyu and phone no ithula kyu hikma doloye igono kutq American Academy of Pediatrics and the World Health Organization vechona pyakye Itimi ampekin khoye kitlam phone TV computer tablets hipokolo rupku pekebook moy tipopes zero screen time pyani ikiti lono phone aulo svecha kyu itim kho MRI lono scan shurkyoglo kilo ithula kye panong kholo philu nikyu yelu nikyu neural pathway tipo underdeveloped shi akyu ithulani screen lo ithula ke toi pyu akyu ye develop shive kyu ekemo ajo akyu ye develop shimpi ike panong kholo neural pathway pyu akyu toi kyu shive ke bu sha kyu ithelo phone sibet kyu lo ajo akyu toi shivani tie panong neural pathway tipo ye fully developed shimlabani itimye panong sukum khajona anemga momos botsni lokhojeli ithulono tipo ye ku keno kimchilu ene tipo ye kishi pinani keno shikakebu dogloki ke tie panong akhwajno thuniki rongno avebu shakyu ikemu phone panong lo svechano tipo lo khosbesungo vakyu vecho tishimlavani eno akhono thuniki rongno shikani kerongno avehupu shakyu lohaye shimlavyane atyauni no akpikilamu umpilono ningno panong lo phone sivechgyu ye philu yelunikyu akhaji avehupu shakyu kumgwe chanike puitagi ningno kushani namu video ri ikhonekyu piani shorts video ko ts again chupunglono shigitokyu hipovecho concentration span sakei ngono kumsuk thorukebu shiakyu tipo kumgwe ani shorts hipoye kichimi kutologi panongu concentration span kumgwe chani ikeloye ate awni rangno kumsa kimshbu
aza akte lesson akte shkalini kyu ye mla kyu kumo sakhi amlo chono shikajini ikemu ning no ithelo video hipoko pieve akyu vecho panong no amlo chhi philke bu shakyu attention span tipo kumgwe chane tipo likhik moy ikemu phupela kyu ye hipo vecho panong ge lower frustration tolerance tipo shivane tipo kiqiye kushok sidoglo ki sholke oglo ki la tipo kheloni kyu mikevani trigno apazno ko khno kono ate only itimi sapthani kino nong pela chakei kumsur penshani apaza shakyu ye mla kyu kumla chakmoy anako to shishi miremga kyu tikhelilo ikemu no mira kyu vecho momo no ko la shimasa ki bu vecho no ate only lo phone swe chakyu ye no ye tie kumsab kumshipu kumla kyu mla vyani kena tipo chakei kumsur penshani phone hi boye igono addictive kichim rang no ge timi tsrapes khive chekyu ike hi popes ning ye at only lo sikepu kumoy ku shilma sikepu anikya American Academy of Pediatrics and a World Health Organization na PIQ ye itimi am bekini ho ye zero screen time tie mobile phone shagna TV shagna tablet QQ shagap nam tipokolo rupeke buk moy shipani video call shibuz timi putsa kilol khino screen hi bokolo rupku penge thono panong pelo no am pekin ho shakelo ye phone lo screen hi bokolo rupeke lo shipane kaku physical book tipo panong la pepe pie buz picture ko pie buz tipo ye ku ena kishipna nikela tipo gala shi shikal ki vechono panong khaji alo umton nane shipane kum shimlam theve buz kwala panong peke bu shap nam tie TV subuz minute jri umku cartoon momo kwala ku sho pen ke thono ning no shorts video kumsur kela second jri umku pyagyu hiboko ye peke bu moy shikani ikemu pukaptsa na shulma sakyu ye am pekin ho shakelo zero screen time tie TV phone mobile computer kula sham panong pela tipolo rupku peke moke pipiani ati auni kho aji itimi shakelo paku taki thwani ke ningyo abokha khapinil nasa abokha khapini vaye kumsichlia namu adoshivenani ati auni ye akivi aksa mthai migani pi ati auni kotroveno ito imas kebu doglo kilono ningno kutawno akho to shivena panong kotrovaya jogyo golo kilo ningno kumsichlia namu tie orengno irengno ado shivena sake tirengno ado achi pilono ningo ati only hipoko tutromtro hejul venike epi acha hipo pes apaza kumts shikum tolani